whaafelo i atu telefola Radio Samoa i le nei fo i aso lulu, alo mai o tala o le nei tae au. Ua maua le uluai case wha amao ni o le COVID i le motu o Waiheke. Reporti na tuina mai o lea tangata na malanga atu mai Aukilani. Masai to tonu lava o lana taavale a o iai i lunga o le vaa na malanga atu ai mai Half Moon Bay i le aso saa. Fa amautino mai le faatonu le local board o Waiheke tala le tio New Zealand, Kath Henley, ai le i fesota i atu le soifo malo loina i le awauliana nafi. O le ana mua Maua tala i tua mai tangata Waiheke le tae au. O lo ofesilingi ai le faatonu le mafua ango le fai malanga atu pe o le ua a fia e ui sa tatau ona nofo i le fale e faatali mua le faaiuga o lona siaki o le COVID sa faia. E se mai i lea, o le fesilingi o le faaiuga e self-isolate pe faanofo e sea i le fale i Waiheke. Ai po le afo i le mafua anga na fai malanga atu ai. E ui le tele o fesili o Waiheke i reporti o le soifua malo loina, o le a whaanofo i se i le whale Waiheke le ua a fia i le whaamai. O le case le nei a Waiheke o se tasi o le iwa se fuluwha cases fo na whae loa mai ana nafi. Ua toe whaato ese Winston Peters i a Harry Tam, ono tuua inga na ia tuua i aile ta ita i le mongra mob. O le vaiaso talo waina whaamata o i Tam le sa avea masui pale mia New Zealand, a le whaato ese, o le ao o i le tūla fono. I se tusi na tusia i le loa ia Tam, o lo o te ena i Tam o ia le sui o le kengi le ana malanga whaatasi ma le tina Aukilani, le ana muli maa ua i le tui mātu ua a fia i le whaamai. O le tautino Peters o ia sese e tusama reporti al TV tasi, ua whaamalieina ma ua Talia e Tam. O Tam o se tasi o taita i le mongro na whaatanga whaapitoa i le malo. E kolo sia tua o yo Aukilani se i fesoa soani e momoli le whiawi kengi e usita ia whaatonunga o COVID. Peitai, na muli ane tu o ia sese il mata upu o toe whaato ese nei Peters. E ono avele whaamua i whānau wā onga o loo hao onga i wasenga si nia i totonu o Aukilani, pe ato e tatala le avanoa e fo i ai i a onga. O le vaiaso le nei wato e a ele kuata whaai o a onga o le nei tausanga peitai, e le o mauti noa i le taimi nei se tonu mo whānau Aukilani whaapese vaenga o Waikato, o loo lapata inga vaenga tolu pea. Saunoanga le minsta wa onga, Chris Hipkins ana nafi, na ia tā uai, e le o lilo i le malo le te leo le avenga o lo whea ngai mawhana wa onga nei sinia, e le ngata o suenga whaai ui le masina fo, ai whaapea le telo assessments. Tā uai e Hipkins, o whanau nei o lo i lalo le kulupu o lo o whaamua ma o lo o tanga i eile malo i se whaingai mawhaiai, o na toe vave fo i potu wa onga. I le sawa o le Delta o lo i ai nei, ai mai se lava i Aukilani. E le o iei se fuafuanga le malo e fualana faaiuga i le toe tatala wa onga, anga i le pasene o tangata ua umatui i pito nuu ta itasi o Aukilani. E o lava fo i le talo sanga e tatau na fire air filters e whaamamai le ea i totono o potu wa onga. Whailo Hipkins e le mawhaiona tupu lea mo le nei taimi, pe a fua i le silia ma le tolo se fulu lima afe potu wa onga i totono New Zealand. O lona winga, o leisi whaitau miliona e whaatupe ai. E o lava fo i le faaiuga na sau i le vaiaso tālua i e whaatu la fono i nai le tatau ona o atu i laso se fulu lima o Novema wa umatu i mua, o so o se tasi o le angafa ma whana wa onga. Ai aso mua o le tausanga fou tatau na umai le tui lona lua. E o mai lava na nafia le isainia le apolo a inga, e alo ia wha le tū la fono ai. O nei fesuia inga ai mai se o le lamatia o Aukilani le Delta, o lo sila uma i le malo ma o le so, o le asa wailana faaiuga e tusa ma le toe tatala wa onga a Aukilani. Ua le fiafia le toatele o paaga whaatau i le tofo fou o le twisties, Jesus ma burger rings. Toatele wa tusi ma whaasea i le polokalame a le Fairgo, ona o le suinga o pepa tuisi wa tā ua, e le ngata i le tofu, ai whaapea fo linga fou wa iai. O le twisties, Jesus ma burger rings e ngau sia uma le Bluebird, ma ua whaamaunia fo i le kamupani, le toatele wa whaasea atu i lunga le social media, ona o le suinga. Mo le mau le Bluebird i lunga TV tasi, e le o yeise swinga i oloa lo whaonga ina e ngao si nei pepa tuisi, na o masini wa sui. Whaato ese i malpulenga iana paanga whaatau maasani wa le whaamalia ina, ona o swinga wa iai. E iei nisi na toe muli mau na whaaseanga i le Bluebird, ma na toe mau atu vouchers muli ane. Whai watu i tala mai atu nu mamau, ua whao popo le lisi o atu nu ua whaatanga i Singapore, e mawhaiona ulu whale atu e au noa ma le whaanofo e sea. O le masina tāluaina amata whaamamai tapu e Singapore, ma whaatanga tangata wa umatui mai Siamani ma Brunei. Peitai, o le ua sau le isi whaopoponga ma ua iei sese mai Amerika, Kanata,
Britania, Denmark, Farani, Italia, Spain ma Netherlands. I tala mai atu o maula o moli mawele company le Singapore Airlines o le aso lua o le vai aso nei. E amata taunu o toi pase se ilalo le polo kalame fo o whailoa. O Singapore wa luas fultasi masino o tapunio na tuaoi ona o le koviti. Ma o le amatanga o le masina nei na whailoa i le pale mio lea malo o le a le toe lockdown ma tapunia tuaoi o Singapore. O le aso se fulu iwa le masina le nei o ke topa walo i ai lea polo kalame fo wa Singapore mo atu nu e se fulu wa whaatanga mai. Ma e na o pasese ua umatu i e lua o koviti ato ai ma le whaamalia ino siaki o koviti o loo mawhai o na ulu fale i Singapore. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.